Danes pa gremo na potovanje. Danes smo prepotovali pol Makedonije, začenjam ta video v Skopju. Ful bo zanimivo za naše potovanje, v glavnem neolitska vas, gremo pogledati. Neolit je počel oko 6500 pre Krista in je končal 4500 pre Krista, tako da 2000 godina. In tu zdaj, kad smo mi na ovi lokalitet, to je oko 6000 godina pre Krista do 5500, 5300 pre Krista. Toliko se tukaj živelo na tom pomađu. Neolit je čas, vreme, gdje su ljudje prvi put izmislili, saznali kako da napravят od glina, od zemlje, kako da napravят proizvod činija, sadovi. Da oni to ispečат pa napravят. Tako da neolit je ne kameno vreme, to je keramičko vreme. Da se vidi kako je bilo gradeno, kako je bilo gradena arhitekturата. Това овен е найден тук автопътя, когато са правили музеите. И го нодат и го он останува в музей на Македония, 10 години се конзервира. Оригинал е в археологски музей. Има ли са такви животни на влез обично? Копия. Копия. Kako je ovo ulaz je kao M bukva. Pa kao Makedonija. Zakaj pa ne bi? Majko Makedonijo. Majko Makedonijo, ajde zakaj. To je novi? Da, na nova boginka. Kdaj ste odkrili? Zdaj, ovo, pred 2 tjedna. Zdaj pa gremo na Kokino brdo. Še ena znamenitost, ki imajo Američani zelo radi in je malo manj znana, gre pa za en observatorij, 4000 let, mislim, da pred našim štetjem. Nekaj, ja. No, več bomo pa zvedeli od našega vodiča, tako da pustimo se presenetiti. Glavnem, zanimiva stvar. Zdaj smo na Kokinu, Megalitska observatorija, astronomska observatorija. Najstarija u svetu. Da. I šire i duže. Тук има правени са археологски истражувания и са пронајдени остатки от бронзено доба. Такшни хише са најдени, ма не, маленки. Внедра са ставани предмети, дарови и најдено тука светилиште. Знај, населба, населje, мислим кај е там негде. Пелинци се зове ово населje из бронзено доба, а исто и таму има светилиште од исти период. Така да тоа е зихер у бронзенодобско време, бронзено доба е користено. Мислим дека е тука околу 1500 pre Христа. Mislim da je taka dokumentacija. Je bio kao neki ancient observatorij. Da. Još ranije. Prehistorik. Prehistorik. Da. Prehistorik times. So pomatrali zvezde. Zvezde, sunce i na ovi ravnodenicи. И месечината. Да се е менил најдужи дан, најкраќи дан, после равноденица, па најдужи дан, најкраќи ноќ. И од тука се они знали од ови, како се вика,
Па да, нишаните се знали точно кое време е за сеидба, за брање на сеидба, за такшни ствари. Окей, Имamo прекрасен разглед. така. Да бому ишли горе, па се види од Вардара до Триглава. Од Солуна до Триглава. Ние сме тие, ние сме тие. Ful zanimivo, ful lepi razgledi, fenomenalno. Uživamo na polno. Je tako? Evo ga, vidiš. Поздрав преко iz raja. Drugače pa je bilo to Kokino brdo tudi temeljito predstavljeno v oddaji Ancient Aliens, ki jo lahko vidite na HD History. Nalazimo pred Birtije, Okay, popijemo ponogorsko pivo. tako je. Пишење живо. Господа Маријан Гојчо hteli su da naprave kao turistički lokalitet i oni su to izgradili. To je trebalo biti restoran tu. Tamo gore je pa trebalo biti kao neolitske kuće gdje će ljudi da spavaju. Ali mala kriza se nešto dogodilo i to je stopirano sad za sad. Ali mi iskopavat ćemo ovdje, tamo, levo od Karpata. Ovi kamen, na kamen i oko kamen ima života od neolita do ti. 15.000 godina. Da, kao ništa. Rupice od neke strukture tamo što su bili, neke platforme možda, ko zna šta. Ima naslikani figuri, čovečki, antropomorfni. Neki kažu da su stari 8000 godina, što se može se uklopiti sa keramika koja nalazimo pri iskopavanjima, ali nemamo podatak da vidimo gdje je to datirano, kako je datirano, tako to je pretpostavka. Vidimo nešto što je nevjerovatno i što ne može da se vidi na drugom mjestu. To ti je neki spomenik. Trebao je Tito da dođe 80. godina i da pušti spomenik. Spomenik je građen za trojica palih boraca. Jedan je Rade Kratovče, drugi je Slavčo Stojmenski, trećeg se ne sjećam njegovog imena. Ali to nije važno, važno je da je spomenik napravljen i kad ideš na spomenik nema ništa od palih boraca, nema petokraka, nema Čekić, Srb, nema puške, nema ništa, nego tamo kad ideš prečekate golema majka, Magna Mater. I cijela priča je stara na spomeniku 3000 godina. Tako, šta je bilo i šta će da bude? Šta će da bude, to ćemo da vidimo
mnogo brzo. Tam kad se probudu. Kad se probudi onaj sa otvorenim očima, sedma čakra kad se probudi sedmi od sin, a on znaje gdje dojde posle 2000 godina i Atinjanite opet ki gi spušti na kolena. To je Kratovo, zdaj smo v Kratovo. Okay. Kratovo je varoš, ki je nastal, как pravijo, od vulkan, ker je to krater na vulkan. I to je jedno od najstarijih gradovi u Makedoniji. Stara arhitektura je svugde, ima sedam kuli, stari, od Turskoj i od sredan vek. Ima stari mostova, staro rudarstvo, ima antika tu, imaš od Grčija imaš od 3. vek pre novost naše ere, od Grčija imaš roba direktno тука. Ti ste Turkish prison, ne? To pomeni zatvor. Ja. Dan se preveša konca. Celi dan smo videli, tukaj ni stvari, tukaj ni informacij, tako da ne mogo spati. Se bo šlo, ampak ja, res zanimiva, ne? Tako da upam, da vam je bil video všeč in najprej pa še gremo na žur. Evo, zdaj pa gremo žuret. Zdaj pa gremo na žur. Sada gremo na žur, pa idemo malo na Gudački festival u Pehčevo. Ja, To je tradicija koja traje već 15 godina, možda i više. In vrhunski glasbeniki, tako da pustimo se presenetiti, kdo nam bo špila, ampak bo definitivno zanimivo.